neka na wawanu ye bi a wono so ayi okay me da wase ma me da tiefo nyina so ase ene mpanyifo mo ofie ha nyina me do bia so ase se ne me ne menua na baba be hia na ene mani abre pa ene nye ne nko anso me da me nda ma wadaroma hu anhu mi ha me twa kwan a me bai de bia me kɔ me bai me to dan no me nko anso na me kɔ ba nso abra obi anka me ho na menua na me ndwene no ho adwenbɔ ne bia me to dan wonim dan no ho hwe my sister na me ko born na manese mahu dan bi me am best friend no offer efie a omoton e na madam friend me ko ne maame o se me nkwana me nkodi dan na me nkwe dan na dan na dan na me pe ba na ho adwuma edoso e maame de beto my sister nim me no mu di dan na no da atam 1.2 billion by di dan na no na maame na ise busuaforo no ma no nye baako ntie maame ne ko agina ne kasa se dan ne se no papa no so na fie ne dia na ne ma no nye baako nere nso nya baako te maame ne no kasa ase onte bo no so maame ne si 1 billion na me mama na 850 million say do time ma change ownership na mama no 150 million na eden so na empo 250 na 1.2 na no oje me no say no agent for dia na se me ne ka ne say dia wonye ska bia ma agent ma me tu mu se wo dia me ya me tu agent ne ka ti me ko bo me sister ma ne na me sister ma me 600 million no this kind ma me no e no se me brai e no kro akọ galam sa ase pen na okoye no bre no 270 million aye me minu ani sika e no so de ni sika source no de dan ye ode mam na me de betua dan ne ka me to dan ne wie ya me na me ti fi obe 8 months wonti obi na me ne nyina atem papa fi okro from nti wo ye papa no ma no ma bi na entwa yi e na papa sisa no ma tugu abontene me nso ma me ba no no na me ndwene no ho adwenbɔ ne bia e na me ka so mra me ka me obe ka me ho fi o andi e na hi bia e na odo ba bi be ka no se na ere no to do de ba oba ne ba ya anche e na o kan mi so no ho kire no nti me amfa dan pipa enkokoji loan e na me se da bi me nye e na o se saade a ono no ho kire no na me ono ni sika na minister e de so me mfa de sika ma no na me se o me da me nye sika bi anye de e ma no on trem hospital mu na kwan bia no ready be bie kwan me nso na mo man bia no ma miska no ya arab ni nasan of Pakistan a o tijida ti no ma miska se me mfa ko ye surgery tempa para no o hwe me nti tama ekoba ansa me ye se onya abotre na kwan bia so mo ni da so me fi se ska bede ebeba e no so no galamse no no ko e no galamse na se odidi grofo bi eche o mo ye na ntwe adwuma to no onya ska bia mimi ndi mu na yenko na me nkoje dan pipo me na ho ana se ono ni sikara me stade so so ma me no me mfa ma no nti o ko me na ho ko bo me na ma ne na me na ka chere se wan fa bi pa me hye ni se me no kra me so mi ma me ba no na epanyine me ni na ko me na ho e na me bi pa no ko hye me na nansa e ma me ka che me na nansa se me ba ma me na na fa bi pa ne ma me ono so ba ma yemfa ma no na ma me kra nso ni mu ho hye obie ni wonim dan ho bibia e ka me no ma me to dan no mo ne nkomo ba ko pe bi ono me ni di ye se ombe hu no ma ka se bi e no press me nua nya me nko ame akola e na me ye bibi sei nti me ne betena afio no be emre kakram no ode ne yere ba e no o se no ho kire no oni hwe ya no ode to aduane me pie na me koba na menya kakra na ma to aduane fried rice am de abre na ma na yere na oba affairs no kra no ehu se me nim komo odidi kire ge no se e ne dan se e dan me kwa na me ndwene bone me ma me ba no ye tim papa fi na me te soro no ote fom nti se wa de me de na me ndwene bone bia because of enama adwuma me ye nti na we galamse no e na ma me do di be hye se e ye wo dia ba enso na enya wo dia me na me dan pipa no dia na wo so e wo se tutu sandoka na me nye change of ownership na me pipa no koma me nana ba mo na me nana frɛ me se ma me abadi su se me ka kire ne se me ba ma ne mfa ma mo no so ba ma ne mfa ma na age se ma me no ma me aba beda fom o edi me nana na tem na me nana de pipa ne ye de na me nana ka kire me ba me nana ka so de pipa ne ma me no ma e ha me ba hwan na me ko kama asema kire no obi a manye me ya metimi na ntifri UGs na me nam fom afi my basa me no de amenye wi ase kra fo no me nana de pipa ne ma no dia na opese ye ma se de me pese me ne se ma me dan na meje me pipa ena me hia pipa no mo me to dan no mo kwa me no mo wie o mo nso wo ho mate me da se bebe na ma mo akwaba na ma me na ho te se ka se go afidie ni ko na do ma me me pa cho odi ndi se di de Gausu Abubakar yo Gausu udi ebe ni abrantie ni aketo no ma me ba papa ba jo ensama wo kan no kure wo madam pa cho no kure bi ani ba kokora anya no kure madam tobo me se ensama wo kan ye nyina ba kokora ni madam ada na wotimu na ye hwan dia e kon be na afa so to dan no me ko galamsase na ko ye galamsi ina mi eska no
Unya sika say. Scanning 1.77 your facility scam 1.770 billion. No minyai. To me buy no na ma council we Kelvin Masi Tofu na ma council. To me baby and this scanner den. Ama me sister so one scanning fan to me say kwa Opemsuo APBI den. Aba. To me sa kwa nam di aba. Nam di man so fan to. Da bia me ba me sin ba be scan on so. Oso this scanner kwa kugu na council. Na tambia me pebia me ne be ko no akwa ko scan dia den. E di ama me. E wo mu an o ka chem so yempe fie ne anya den ne ento. Nam so scan ye beto fie dia me mu scan metim dia den. Metim dia to fie no. E ne be hu fie no. E be hu fie ne. Wona wa ne ko hu yi. Me ne wo a e na me sister no. Ne ko di fie na no. E di fie no ko si 850 million. 850 million no. E na me man ne send me o me mo ko bi account 100 cedi. And you send this can be good accounts near each. Yes, I check. Na bank manager. O ma wo ko bi account. O de madam bank no. Obi accounts 100 cedi. And you send this can dey go go. Na accounts. Mo send this sika say ne ko. Scam me my send 60,000 Ghana cedi. 600 million. And the mama me. Mama no kwenya cash na the man no. Check. And bank manager ne sign the mama me. And mama no kwenya mama ne shame date say. Me fa balance ne den. Emda. Ni na wo nua ka ho bi. No count. So ne na ko hwe dan. Na ko hwe dan no. Ene ko di ano. Ne ko yiska. E wadum. Say 60,000 Ghana cedi. Ene de mama. Cash. Da bi check. Ene de mama me no. Bank manager mama ya sure say. We say scan de mama ye yi no bank wo de mama me no. Se yi scan de man cash a bia omo adwuma mo no. O make mama amanfo adwo mama na chi akwa jiska no. Enti obesan check na de aden. E de ama no. Na mama ne de akọ bank a we save no dia ko mo abeji check no mo ko iska na dia den e dia mama no so me ne manya twa no mam date say me pay scan dia kan yeden en famla scan dia kan no na mse dia me fa me star say scan e wo no no onyi scan bi nya den en famla na mfa mama me no e no so me manye kakra no sa ono so no de ka ni kunu de ka enti waru do scan bebre nya de twa ni kunu ti won kan ti no ntimi kan no kan yeden sister no no ntimi kan no kan yeden en chira me enti mam ehemabufuo me di nipa ka 250 million e wo so yi scan dey den e de mama be manipa no wanyi enu ana me sole se dia aye no se me nya sa scan dia aya ka o me nintende me sa akọ bebi a me konya scan no me sa akọ pele scan balance dia den e de abia ma me no oda me ko ya no am ko pemso a me nya kaka na me de abia ma me no me nya kaka na me de abia ma me ko pemso me fie scan no e na ma me ne ko ye den e me ko ne ko ye dencha na ye no so no wo e chese we witness ni kata ni mi mo fa ma me tiase e chese we witness kan so mi twa ni nyina bia sunu a udini ni skana mi twa ni nyina no ni nyina udini o tiase eni mu ana me no na mi se no ma bi fa me so mu nya me na so sa da me ka twa se me ba e be yimadi e na obi sam se da ben na me ba na so afi na makwa akonya adwuma me yeden me ye eden a me yeden me ba eni mu ana me de ba na manti ma ha efie no to ne say me to 850 million ana check is any atwro mama me 60,000 Ghana cedis 60,000 Ghana cedis ana wo de ko mama me ti mama me first payment a ye na 60,000 Ghana cedis me tio 60,000 Ghana cedis on ya on school enti me twetwe scan en kaka ko pem sam dia den ko do last one na ko e den cha no ti last one a wutwe adru na adru sika say this kind to bo ni enkasa ya wa hasi ebesiesie to ma pressure mfa last one me ti bra mo ye in den chei na watwe akodru sei na metwe na akoka 40 million 4,000 Ghana internet say watwe 81,810 million cedis na metwe na last one na kotwe no na ma me se enko dencha no ene ko dencha no okay ti dencha no ye no enu ni ene wa